drugi novi vrtić, obdanište koje smo počeli sa izgradnjom u toku ove godine. Prvo obdanište koje smo započeli sa izgradnjom je na Sajlovu, nedaleko odavde. Evo sada i ovaj deo Veternika dobije obdanište. Ovo će biti treći vrtić, treće obdanište u Veterniku. Samo pogledajte koliko Veternik raste i kako to postaje bukvalno pravi gradić. To nije više jedno mesto pored Novog Sada. Mi ćemo za sledeću školsku godinu, govorimo 22. 23. ovde upisati preko 200 dece i sa ova još dva nova vrtića mi ćemo imati najmanje 600 nove dece, odnosno više od 600 dece ćemo moći da upišemo samo u tim obdaništima.